Ko himmen ko para beyid how try Jesus Christ. Ngiyusngo na ka kitab jimpen pau. Bau ya anis bakuit uto ya kaneka kitab. Banang ay mensiyam ya ki kristan baro. Bangitip ya kaneka kitab alato siya ki kristan. Kamdame ya kita ki balang. Kinyutili ki balang. Kaya ka daw ba uy anis ulato ya kaneka kitab banay mensiyam ya ki kristan bala shale be haga por jong yanis bakuit kala don ka jing shale be bad ya u marweru udon ha patmos haga dawlin nong patmos na marba ka jing shirke ya ka jing shale be ya ki kristan bad na patmos utrai ula wan pau hawu hakawai kasni utrai kadba udang angnud ya upaid ba udang angnud ya ka jimmane uble utrai ula wan pau badula peni hawu ya ka jinglong jangka beneng ula peni hawu ya ka bainang baap ya ki nongjob bad ula to ya ka ba ula yo i banai mensi ya me ke kristan ngitip habawan ka jingsha lebein wad ya ke bas kem ka jingait tenteng ki kelon lada omdo neye kabak labanai jingkermen yani ya ki bapang ki bashitam tenteng lada ki doktor ki omdon la shuban im kamdame ke jimpang kabak kam shirke wad lada doktor lobo san banai na hindriyo banai Shua kata ka por kita ki beriu kinia namar kin do jingkermen kin sausi kim don eye pat ben pay Henry bonsin haga jingim jongi habang idon ke jingkermen lada ki doktor ki kane ka dawai kan penkoit yapi kita ki beriu kinia jing slur hapo jongi wad lada ka dawai kam yarap namar ka mensiam slur mensiam ramba baga jingkermen kaba utane kataka nompang kalayo kin koi namar ka met kan stang ban yatrelang badka mensiam badka jimmo jembarkat badka boro bolero kan le ya ka badon kam naga binda junki te naga daga daw haba uy anis bakuid ulato ya kane ka kitab ki kristan ki badon ka jinget ka basherhem kila don ka jingting hapo jangi kila don ke jingang nud Henry haba pule iya kane ka kitab kabala to daw yanis bakuit kila yom mensiam baniya namar shalendat jangga jingim jangki kila don ru ya ka jingkermen bandon lambadu kun lamboro dan kata daw ladangi pule shushu ya kane kitab nginsa yo ya bun ngut ke bala shayap bala sait koi dagas nam jungu kun lamboro Bashong saudong jang ukon lamborot habening but kaneka jingkermen kala ay mensiam but ki kristan ki badon hapadeng ke jingshale bain kila yap penslur markeliang ban im nagabenda ukris ban yap nagabenda ukris but nangdang yusno haganeka jimpule o yanis bakuid udang kendu ya baru ki kristan paid haba pelas tang ningkong pela don kata ka jingshirhem pela lom ki ba ye shisha ya utrai but pela trai shitam pan penme ya uding sharak menda pidon hakama jambi ya kene ki jingele baro watnum sha ya kene ki ding sharak ban lipno watnum sha ban kongu ya kapop watnum sha ya kibri ki ba wan pan pasiaw ya pi kamdon jimman doi ban shayap naga binda ukris Wanum skapi ki beriu ki bawan ban hikai yangi yage jingi kai kaba kindriang kaba shimno yaga taka jingi kaba wengno yangi naga taka jingi shirhem yaw jisu bad udang ay minsiam nanda udang penslureki bad ula kenduru yaki kristan bakide ban man paino shaka jingit kaba ningkong ha kaba pela pediyang shirhem yaw jisu ngiru ngidon kamban wan pai shaka taka jingi shirhem chongi yaga taka jingkwa chongi ban yid yaw jisu wan hakamat kano ka jinge namar kata ka jingkwa
kan pelai lu dia ni na bon jait ki jinge mius ngo na ka gospel haba Jesus la jan poisha Jericho kalashong harud lendi uwe umatla haka gospel jonga Markus kala don kerteng yau haka gospel jonga Lukas don kerteng yau haka gospel jonga Markus Jesus dang mi na ka Jericho haka gospel jonga Lukas Jesus dang wandrung sha Jericho bad une ubruyu ulayo ya kata ka jingkwa haba ulayus ngo bade Jesus ka jingkwa jongu la roy hapo jongu jingkwa banyo ibiang jingkwa banyo ibiang haba ula kerpan ngakwa banyo haba Jesus penkoy dia ki kemat jongu bala penbe dia ki kemat jongu ula yoi ningkong yano ula yoi ningkong ya Jesus ubayan hakama jongu haba ula on ngakwa ban imat ula penpauru ka jingkwa ngala yusngo syapang jome ko Jisu henre ngadon ka jingtrang banyo iyame omde ula kerpat tang banyo jingkwa jingkia henre ula penpau ya ka jingkwa jongu banyo iyau Jisu ladawang cho penkoi dia nga ko Jisu ngam tarai lese unyo ya ka jingkwa jingkia hakata ka por henre namar baula ong ngakwa banyo iyame ko Jisu Jisu ula penpet tenteng hake jing duai jongi ni duai na kabinda kie baro saudong jongi lese ngi ko ban yoi yakini kitai henre habang i duai larang yong habang asyong duai komne hake Eucharist bakoy ngakwa ban yo iyame Jisu un sapli ya ke kemat ba syapo jongi ni Jisu un saplai lu dengi na bar ke jimat la jongi ban yo mat iyawu kai ke jingkwa jong Jisu nangi bai bangin dup yo iyawu bangin dup mani yawu badu ni uburu ladapi peit bha ula kibri kila ong kumno yawu kibri kila ong iyawu uni umatla Jisu udang yait nangne te mano bagi kai yawu ya ka ba ula pertakumno Jisu ukon David to isne yanga Jisu la rom sha Jericho minta Jisu un salai sha Jerusalem kalonga nomba jongu David but minta uni uburu ulayo jin persat ne ula pule binia ne ula wat binia ya ke jingtip syapangu Jisu omde kum kita gi bru kila bud iyawu da ka bayo kano da ka ban yo kano ke jimmantoy uni umatla wadlada umla ban pule ke kot wadlada umdon la shuban le kelang badu Jisu kumba le dia kini ki pait ba hakaba shong harur limdi hakabatia haki ying ba jodjongu uladang wad binia syapanga jingtip Jisu ne hakataka por ngangit umensiam bakudula persadiawu bad yakaba kibru kim shimla ong ula benra bad yakaba ula benra Jisu ukun David kalongka bade ula kodia Jisu melomus ngetip banangay ba melong ukun jongu David melawan mi nakatanat jongu David ban ngengait ya kane bat kane kalong ke jingei jonga kane kalong ke jingang no jonga rangkat bat baru ki ju kila kane lendi i answer mi uwe pat nakatanat jongu David ban senshariki minda uni uburi uplaya kata ka jingei pada ula ong melong uta ubawan mi nakatanat jongu David wadla da omdon mano ba on yanga ublay ula penpal hanga haka mensiam ban ngapla iya kane ke jinged na maharwa melongus iam medon ga bor ban penkoit yanga ban ngakwa ban yo iya me kos iam kenrad haka machanga kane ke jingduai kala seiso haka mat bon jait ki jinge ko himmen ko para kaya ke jingtrang kaya ke jingang nut ka bangide bandon ngakwa ban yo iyame kos iem kenrad ngakwa ban yo iyame kos iem kenrad bangandup mane yame bangandup burom yame bangandup kongo yame bangandup ya rengkat badme bangandup roy haka jinge ko himen ko para hagam hamal lagi jing duwai changi ngide bandon ya kane ka jinglong jom uni umatla ngide ban wad ya ka jingte
Ngide ben trang ya ka jingi jungo bole. Kenapa? Ha ka jingjar jar janga mensiam unsa pen pau hangi ya ka bamayan ka balaburi na ki barispa na ki badon bor. Bad unsa stang ban buri ya ka jimmaya syaki barit baria kumbangi pule ha ka tinu trai. Tongin duai ha ka ne ki yukirish bakui. Bau trai un pen pau hangiru. Ha padeng ki jinge babun chai ya ka jimmaya janga jingid. Bangin nom do jingkarmen. Bangin nom kinran din. Bangin yai perang, wad hakamat ki bon ki jinge haka jingim changi. Wad lada de ka jing shale bain na kapinta ka jinge. Bangin plan ko jisu melong ukun dabit bangan nom ting na marmedon kahima ka ba omdon mano balaban pinchot. Wad ki kruing bad ki kinyang kimlaban pinchot. Ay boringi. Bangin long ki kun jong kane kahima. Bangin long ki kun jome kosim kinrad. Inya ro ya utrai Jesus Christ.